Ljetna dzijatska škola, котра ще отримує у греко-католіцькій церкві Рождества Пресвятої Богородиці у Дюрдьове у церковних просторіях, почала 5 юлія і буде тривати по 28 август. 3 тримаме години, по годину і пол, і почали ми за службу Божу. Takže na každej hodini uvežbame novú časť i već sljedujuću hodinu povtorjujeme i stare, co sme naučili i dodávame vše daco nové. Kurs intenzívny, pretože probi vo utorok, štvrtok i sobotu po hodinu i pol. I dzeci, hoď majú ročný ljetný odpočívok, dzečne prichodza i vidím, že sú bar angažovaní, krásne bar špívajú, majú dobrý hlasy. Bar sú muzikálni, takže надія, що той курс найсе буде успішний. Bez ohľadu na toto, že ljeto i že tirva odpočivok, toti školjare vredno uča zoz nastavnicu Tatjanu Barna. Peršira še bude špivac službu Božu 1. avgusta, a potim maju plan pojst i na drugi parohiji, všadzi gdje ih povolaju.